non ataba birta ke than pon je bang nili thari jikramsa as non birta thepi puthot lang ponek sinang Bormantia rong along ingnam pi inar kateng khenga jok bang pliatum apran gidam lapen bang ni usum maratum ai ring tangrak pen aring hu kisu ke ASC atum pen akimilen pulsi chen thowek ningji pusi ASDC KSA lapen KNC atum pen pulnis revenue circle sai hamlong ka che songpon Hampanga song pen APCC mai phutum ke chingki chingwai along sami jai ka thar pen lam ki jong duna buthak hampanga song atum ningang samsi spaklang pong hemmi ke chu pen ki sung ki boide da tum phan MEC ka dom tarang pi pen kirap pa jirdam non birtang ton pen lang poning sinang Bogosan Eastern Range ke parapon phomti TIDC2 along nampi einar kateng kheng pen ajok adima klong amat bang prietum apran gedam lapen bang ni usom maratum aring tangrak pen areng hukisu kiram tang phaikinini phai inkora ke thomani anar por phai hinia por malom bormanthia rong ke parlopon TIDC2 pu adima long chitronala abagana long sami labangsu chitronala arbu kerot kachong dadam abang phuatum phan habit einar mate ingnam pi einar men ka theng kheng ken ajok bang thong mutum atima klong mat apranam jido lapan ki inira bang phua phan make hospital sigalang chi phan ke pon bom a porhut tuwar benglong ma si achthia beden lapan ki bang ni usum maratum bang ahiring tang rakpan areng hu supon nanglo areng hu ke su bang phu usum maratum phan smi bogajan chalong si non silang pon bom lo nambing nar kateng kheng ben ko paigalang no pen apran gdam jetum labang ki Ribika kerketa artan kan engkoraner ke Joshua kerketa artan kan pli Agustin kormokar artan kan hini lapan kaniya tiria artan kan phoke pusi pachini pon ing nam raikom saki lapan ki bogosan raikom saki atum jelangsi atimaklong an palidam si kichitang abang atum latum phan parideng pon si postmortem aphan cyclem pon lo কেজন মানুহ তিনিজন আৰু ইয়াতে চাৰিজন মাৰিছে টোটেল বিলাক তো পলাইছে টোটেল 4জন মানুহ কিমান মানুহ কাম কৰি আছিল তাত 6জন কাম কৰি আছিল তাৰ ভিতৰত 4জন মাৰি দিলে আৰু আপোনাৰ আমাৰ বিলাক এই বুঢ়াটো কৈ আছিল ৰ বুলি আমি ৰখা নাই আমি ৰখিলে হলে আমাক বি মাৰি দিলে কেইটা বন্য হস্তিৰ যা কেইটা আহিছিল হাতী দেখাতো একটাই দেখিছে দেখাতো একটাই দেখিছে আছিল আমি নাজানো যে কিফালে হাতী আছে কৈ কিনে চুপচাপ পৰা আহিলে আৰু মাৰি দিলে আমি গম পোৱা নাই হাতী আহি গ'লো তেতিয়া আমি পলাই গ'লো মাৰাৰ পিছতহে গম পালোঁ যে মাৰি দিলে কেইজন মৰিছে আপুনি জানে 4জন মৰিলে আপোনাৰ কি হয় আমাৰ ল'ৰা একটা আছিলে আৰু ভাই ভনী ল'ৰা ছোৱালীকেইটা হয় আৰু কেইবছৰীয়া ল'ৰাটো 1 বছৰ 3 বছৰ হয় আমাৰটো একজন 3 বছৰ একজন 1 বছৰ আরে দিদি হয় কেইটা আছিল হাতী কেইটাই আছিলে কেইটা বজাত হৈছিল এইটো ঘটনাটো 2 বাজি দিনৰ 2 বাজি দিনতে 2 বাজি আপোনালোকে কি কৰি আছিলে তাত চেন বাগান চেন কাটিব গৈছিল পাত কাটিব গৈছিলে Non kachari bom bispi sarkar atumpen hormuhotar ador ke pasu chot kalilang Karbi Longri termas council atumpen sami longli anat midu kirung pen andam ke ong thekji phanpu saikereng ponalong Karbi Longri termas council atumpen non akimi land policies a saikereng ponronga jokpen si Karbi Longri atum ki dugder atum sami longli pata ke salam ji phan ador ke su nang aputhak pen pine an kisung pon do ponanglo labang su land policy bang chen thowek nang ji pusi ASDC KSA KNC atum men sami kedam tang phaikuni ni phai inkora ke thom ani phuluni revenue circle ai hemlang ka che song sai kedeng pon ASDC KSA KNC long live ASDC KSA KNC long live Karbi Longri termas council atumpen longli midu ke pabat pen ajok si ki dugdet aratum ke longli pata ke salam je phan sami kisung dokoklo athe ki dugdet aratum ane om ke choji phan sami bang hemasi chongdat dun chotsi ane om cholong chotji tangtel lahai aratum ki kunna pensi longli pata sami ke sam bon thekbo lasi Karbi Longri termas council atumpen sami lahai matha punsi labang so land policy bang chen thobek nangji kali putangti ki bang silangani sami ingtang kring pen che song sai teng ponang ko pus elang litum pen puthot ningji pontu labang so chisong bom apora hut sami
Phuluni Review Circle ARO reading samip tok jiralu pajirdam. Phuluni pen sar honing thi Karbi Longri Abirta. Ningkan suni ra inquire ke thoma ningkan pining lo chuke dam tang vu signify inquire porni kar benglo to mos council hin ben jasemet akimi long le aron ka peklang do new land policy pusi pulo 25 June 2023 la sila bangeni tum theglong lo la sila bangke ni tum ki puji bangela hen lo je kar bia khe phan kar biang long long masi long le hem phu ka paman un ederji kar biang long long masi kar bia khe tum phan refugee ka paman ji kar biang long ki do ki duk ke lak arat atum along le ke plang atum ke nam de ji la pen ang tan pen ke wang be ha be par nang ke claim ji ak he tum phan kar biang long le na ka pache rai et ji phan si la sol land policy bange ar lo pen ka ma thasi council tum ke claim bus ni tum bange ke jong lo ko pipon ma kar biang long e plang phan tum long le phar ni thak lo town areas la pen ke rural areas pusipu town areas bang la tum pulo je first class along le allo land value la tum thik lo lak ke la sila sol lak ke badim bang koplo pi ha premium long le pata ke long ji phan settlement at a rate la son si selam lo residential purpose itum hemachu ki madim phana 20% la si lak cap al long le a value jong si 20% badal ke lak ni pinang po enge non litum lang nang dena rong punoi dogmoka phuluni pencheng long west biang long ta town ke long throk dolo hal high area long ke do ilitum chini lo Karbi khe tum prai 85% arat ke itum ke saika chuti ki arat penak la si long li achiria farman tin itum ko son si lakni litum premium piun po la pen ga ko commercial purpose fan bagadak 30% pusipu la lo tenge lak thom penak po lage 10 lakhs 30% ke ente chiri si pen lak thom itum ko son si premium pg la solam lo la si la ke un e la si a hok ha ke la ke ili tum han long le a hem khu nang pa man long le deji fan si council tum bange claim rong lo la pa ko rural areas li tum nang na rural areas ta la tum la son thak rural areas ke long le value government pen Karbi autonomous council pen ki thike bange 5 lakhs la si rural areas non rong ha borpung tarapung pen chenglok adog we singha son bahan nili lumba jong ha chinthong amri hal hai long ta residential purpose fan la tum thik lo 5% la si 5 lakhs 5% plotang te chiri si premium council fan pini 25000 lo a chiri farman tin ili tuma rada tum kuson si suring ko ra popotang ka ili tum piunji la pen lang nang dak agricultural purpose ili tum ar pheka chuti ki ha koplo ha che kachu ele puno nimpo phelo kachu ti ki tum pima saidi la so dim ke 3% council fan premium pini par bigha ili tum dak si 5 lakhs 3% ko son la piji 3% बलगा सुरिक्रे फॉल इंग्लोंग रातुम द काउंसिल फन प्रीमियम पिनांग पो माने चिरी कैप दो तुम पुलो ते को सोलो लगे 1.5 लाख लो चिरी कैप माने सी चिरी फो कैप लोंग ले दो पुलो ते लगा को ओंग थु पिक पो हिसाब ते क्लांग लासी लासो अलोंग ले रोन मांग थु के लाके मेंतु ने त क्रोइन एलो लाके क्रोइन लो ए पेन के ला दोला ako conversion nangli lahaya premium pidet pen a feed nangli annual pata long that pen ako periodical pata nangli miadi ka convert to huta ko 10% premium council fan pithuni lak ke 10% ke lata lagi silo ko son silitum achiria farman tin council fan lagi sisi itum conversion pata Exonia pen miadi ka pin chong hut ko son silitum lagi sisi tanga ko son se ki piun po ako ki pinelam tawi ili tuma banga la helon dili puloje penang tu banga land belong to autonomous council pusi tan dili la banga kroi land belong to not autonomous council this land belong to our forefathers ili tum a phi a phul to phi sar phusara tum si solong lega hempu council ke 1952 nikan si ke seng so frang musi Karbi khei tum ke do hasurun ili tum longri long pada hempu ke ko madlo ili tum khei loge mati la si नीली की पूजी बांगे लोंगले या पोता थुके प्रीमियम पीपे पिन पेन Karbi रा तुम के लगा के जॉय सी लोंग नहीं आके जॉय पेन सी Karbi रा तुम हंगे लोंगले पोता के रॉन वेग नहीं मुझे रिवीन्यू चिरी सी पेन पेने सिका फो बा सिका कैप के नेभाला बांगे ला बांगे नांग कोक जथे ले तुम काउंसिल ले चिसोलाई इनी ला सी दाग बांगे नॉन ला बांग सो कन्वर्सन चार्ज ता 10% आकु la revenue ta pabat pik town areas long bange first class along le ningkan sia khajana faru krehini first class second class bange surisi third class bange farunar ke la sonsila tum thiglo la ke piune la pen ka rural areas ta first class along le bange farunar ke chiri sia khajana second class bange faru throk khajana tuni third class bange faru flip achiri tin se khajana pini jitu along le khajana ke dam tang ana ningkan ke elitum
arab tum sika ke thomba sika phosili tum pibo ha so dim non ko sonsi pharo pli pharo thomili tum mane khajana pinang po lage alama mata lele lage chok chela sila solong le ron thuke Karbi Anglong lo masi Karbi ke phan ki phlung phunji pu BJP tum arlo pen ke claim abidi langno asai pena ka posila so putha ke doan Karbi Anglong rat phanta nili tum chuning ri lo nangli tum ta thurpak pen ili tum ang di siang don si bensi solong le ron lar nang ji pu bang thuke council on tum chisong ni athela so ron ke lar phala ke assembly long ta dam nang ne parliament long ta pasang ne mati lage autonomous council ben se ke parai pulo te autonomous council kachari tum da karbili dar sum si ke ong bodak pulo te nang tum la sok ili tum khelam thema thapen la solong le ron bang thuke non mat lar nang pula bang ke la pen ili tum la so ron lar le tik thuke ka chisong ili tum ing tonte arong adon da la subuthak chisong nei pa campaign ke nili tum ke claim po lan Kiram tang pai kini pai ingkora ke thom arni jakas JCCPA KSA Jameson Teronaru KSYC KFA lapen kuwa tum chelang petpen District Press Club of Karbi Long asai hemalong pherke mai kanipon Jakas a chairman Khorsing Teron ben kaning je pana tengki kidam tang pai kini pai krige thom arni APCC Maipu difu an khomri hut labang so hut Karbi Long District Congress Committee Maipu sumrong hang atum sami hemphang song atum phan chingki chingwai je phan alang litum phan nang pachini lo la suke pachini pon ateng pensi alang litum pen sami APCC lapen ki Karbi Long District Congress Committee Maipu atum sami chingki chingwai pon lo la puson ke chingwai apor hut alang litum ban ki son thomalam si jong bon lo la bangki Karbi Anglong arada tumma Kari Autonomous State mati Article 244A lapen ki adui ahoy lapen ki Karbi Autonomous Council 6 Schedule ajakong la so buthak son thom RD doklong pen alang litum chingki chingwai pidopon lo hemphang song atum Congress song japu atum phan ke chingki chingwai dam alama puthak pen All Party Hills Leader Conference amai pujai ka tharabang hemphang song atum pasami mu Congress tum jakong chewang lo putangti contract lapan ki adona rap atum phan voreng ahoy ke palong dun ji phan si alang litum ke chingki dam ta hai pusi la puson alam ke jong dun ronga puthak sami hemphang song atum pen sami ningang samsi chipaklang pon rinti APCC president lapan ke KDCC president lapan alam litum Maria sangotum ben discussion isi Lasila solong bang ke nilitum thang kapatu nang ya lam thawe lapen bang nang hang lo lasi nilitum chetong dun lo lapen ka chetong dun ta haladak nilitum hit hom alam si jasemet ke chingwai lo agapre alam la chingwai lo Karbi Anglong a isu lapen ke kado we putak sitamen sita jasemet ke hit hom alam si nilitum alang litum pen chingwai lo la bang ke ladak long standing demand lo autonomous state la so demand implementation of Article 244A abuta Congress atuma stand to aprang ke claim lo sita non ke claim klita dolo ke claim da dolo sita la non abang non e prang abang Congress atum APCC atum lo Congress atum lo ala tuma a stand koson alang litum koson si ipujima kaningge jima lan parta isona bangkel lalo border issue boundary issue non BJP ke ja a government asama government ke ilitum Karbi Anglong block 1 block 2 PCR Khanduli labangso jo bangke disputed area pusi pudet lo lapela so tengsi non bangke hala give and take policy along si thapon thot lo la bangke lada Karbi Anglong ke doana song atum bangke hanang ke cengar ni benda oppose bam lo pinian sita oppose bam lang sila bangso puthak sita me Congress atum asden kosan ala sola mi chengwai lo lang par sita esona bangke Karbi Anglong Autonomous Council Constitution kipi labangso ajakong amethang ajakong ba non aphiong nanga weong 6 schedule aphiong nanga weong lasila bangso council constitution pen kelong 6 schedule so provision ateng kelong labangso ajakong bang council amethang kachari ajakong ba Congress atum ke khang ye pan ke rai ye pan koson kupi sigamat ama lahai kadu kabi apu thak si chethan lo ladak corruption pi ne alam da le lo ladala seklong lo APHLC a president JI kathara ke haya bang statement isi ki pidu halada ka bang alangli kopine lam kiri ason simande alam bang neli tum thading tung te athe lahai alam ke ilit yong si
pupu da je thak bom pulo te ibivet au oksi e beng ching tip seroya som si mandet sita pini Karbi Anglong rat phana pachini e kenang sot clarification e pie kenang sot la pini la bangso a press meet ke nilitung phalo apen alangli pulo APCC a president Bhupen Bora wang sita alangli congress a president busige bang lapen ke hala India pula so alliance le ateng le ke wang kali walang lasi nilitum chitong dunde lapen ka chitong dunatum do ko pilo ne gaching ki chini unde nilita chini unde pulo te alangli do joy nang ya polo alangli son ke thek kere thekser reset pusi ilitum Karbi Anglong rat ke hoklo lasi jong si alangli thang chini dunde pulong te do joy nang ya polo sita alangli the thom malam kaning je do du pa kalada ethia bangke lahaya song atum ka chitong dun ke pilo mo bill contract long dun di mene pulo eson bangala son ningjelo lapen ke eson bangke sakurido kumane ke sakurido hemasor sakurido tathe lase hala mo transfer derna pula so kaphire si gaching kidun lo lapen transfer pe det nai do dun long bom nai cho dun long bom nai pu laso alam si alang li kaninge lasi labang ke nilitum ke alangli lam kiri pusi pudelo lam kiri pulo te ke chuar tu pusi pudelo English pene provocation pusi pulo lasi Karbi Anglong lo Karbi tu pan lason ko pilma angbong laso pachi he voice ji arniwang ta laso anat si alangli damrong lo lasi labang solong nili thelam kaningje kang tu bangke lahen lo India pula bangso alliance ke songning party in koiranar kep do all India level ke lapen ke la songning koiranar kep party in koiranar kep pen ke seng la bangso India la so alliance ta led by Indian National Congress Indian National Congress ne Congress atum sila ke kejal lapen ke state level la long bangke kopiloma Assam state level la long bangke India buawi Arni si labang Congress atu masih nang pacini lo dake kopiloma opine si nya ki sungdo alang itu ki sung bangke taune dake doana party atu hala daka MP ave la sona lam se alang li ningje lo la alang li son ke thek ser kiri set abang ku bangke ningje jeda nai Karbi Anglong la buson kopiloma puji lam ka pachi pupu ka pachi la sona bang claim pleaded si kenang hi pusi nilitum mathalo lapen nilitum chetong dun sita dak nilitum thang kapat punaya dem nilitum ka chetong dun asong doan se KSYC lo KSA lo KFA lo kuya lo kaya lo lapen kala KNFC lo la sopenang bong Lakhain ko rahini surupoter MSC consensi ki parlupon plim blam lang so arong amegar kang burak kiling ahem mi chudet pu MSC sang pikadom terang pisami birta longsi ahem an hu bidam lo lapen ki kisung ki boydet apor hut alangli tuma phansami ki dukuthak lapen ki chuki jun jia phansami alangli mithang jungjung sami kirapa jordam tekang lo lapen hem ki kim kerang e pangcheng ponthu ji phan kisung ki boydet atum phansami alangli hin pen chingki chidan ponsi aning pathi tukang thulo Pinya dabai berta bangki lan ban sikang ton peglo do me thak me kardom